الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Respected Ustaz Misbah Khalil, the Sabbath Directors Associations of Islam, respected the journalists of Hamilton TV, and respected the other guests who have invited here. First of all, I would like to say thank you, and again I will invite you in the greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. የተከበራችሁ የሰበታ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ኡስታዝ ሚስባህ ከሊል የሼህ ሙሳ አልበርት ይቅርታ፣ የተከበሩ አቶ ደስታ የህግ አቃቢ፣ የተከበሩ እንግዶቻችን እዚህ ጥሪ ወረግላችሁና እዚህ የመጣችሁት በሙሉ በመጀመሪያ ደረጃ የአላህ ሰላም በእናንተ ይሁን እያልኩኝ በአላህ ስምና በድርጅታችን ስም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። በመቀጠል እኛ ከብዙ ዓመታት በፊት እንደዚህ አምረን እንደዚህ ተደራጅተን ለመንቀሳቀስ ሲባል ብዙ መስዋዕቶችን ስናደርግ ነበር፣ ብዙ ጥረቶችን ስናደርግ ነበር እና ዛሬ ቀኑ ሳይሆን ቀርቶ ነው እንጂ ብዙ ልጆች ከዚህ በፊት ሊመረቁ የሚገቡ ከሴቶቹም ከወንዶቹም ነበሩ እና ድርጅታችን ወይ ደግሞ እኛ እዚህ ሰበታ ላይ እንቅስቃሴ ስናደርግ ከዛ ጊዜ ጀምረን እስካሁን ባለው ጊዜ እንቅስቃሴ እያደረግን ሲሆን አሁን ደግሞ ከ3 ዓመት በፊት ችግራችንን በተደራጀ መልኩ ለመቅረፍ ሲባል የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ስናደርግ ነበር። እናም የሸገር ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ይህን እንቅስቃሴያችን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነሐሴ 8 2016 በኢትዮጵያን አቆጣጠር የእውቅና ወረቀት ወይም ላይሰንስ ሰጥቶናል። በዚህ መሰረት እኛ በአሁኑ ሰዓት የሸገር ከተማ ሙስሊም አካል ጉዳተኞች ማህበር ይባላል የድርጅታችን ስም ማለት ነው እና ማህበራችን ብዙ በአሁኑ ሰዓት አትሊስት ከ215 በላይ አባሎቻቸውን በውስጡ ይዞታል። ማህበራችን የተለያዩ ዓላማዎችና ግቦች አለው። ከነዚህ ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ሲዘረዘሩ አንደኛ አባሎቻቸውን ከትምህርታቸው ጎን ለጎን በሃይማኖታቸው ጠንካራ እና ጎበዝ እንዲሁም በቁርአን ብቁ እንዲሆኑ ይሰራል። ምክንያቱም እንደምታውቀው እነዚህ ልጆች የሚመጡ ከገጠር ክፍለ ሀገር ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ስለ ዲን ምንም ስለማያውቁ እነዚህ ልጆች ደግሞ ከትምህርታቸው ጎን ለጎን በዲናቸው ጠንካራ እንዲሆኑ በጠንካራ በቁርጠኝነት የሚሰራ ድርጅት ወይም ማህበር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ አካል ጉዳተኞችን ያማከለ መድረሳ ወይም ቁርአን ማዕከል መስራትን ይፈልጋል። ይህ መድረሳ ወይ ደግሞ የቁርአን ማዕከል ደግሞ
በእስልምና ትምህርት የበለጸጉት ኡስታዞች ወይም መምህራንን በውስጡ ይዞ እንዲሁም የተሟላ የብሬል ቁርአንና ሐዲሶቹን አንድ ላይ አቅፎ የያዘ ልጆቻችንን በዲን በኩል ብቁ የሚያደርግ መድረሳ ይሆናል ማለት ነው። ይህ መድረሳ አስፈላጊነቱ ምናልባት ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅሎ ሲቀሩ አንዳንድ ነገሮች እዛ ለአካል ጉዳተኞች ማይመቹ ነገር ስለሚኖሩ የራሳቸው የሆነ መድረሳ ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። እንዲሁም በጥሩ ሁኔታ እዚህ መድረሳ ውስጥ ከተማሩ በኋላ ልጆቻችን በጥሩ ሁኔታ ተምሮ የሚያስተምሩ እንዲሁም ብቁ ችሎታ ያለውን ትውልድ የሚያዘጋጁ እና በየዓመቱ እንደዚህ የሚመረቁ እንዲያፈራ እናስባለን። ድርጅታችን እንደዛ አይነት ዓላማ አለው። ሁለተኛ ላይ ሶስተኛ ድርጅታችን ስለ አካል ጉዳተኛና ስለ አካል ጉዳተኝነትን አስመልክቶ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መስጠት ይፈልጋል። ምክንያቱም እንደምታውቀው በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ብቻ የአካል ጉዳተኞች ብዛት የሀገሪቱ ህዝብ 1/5 ወይም ከ26 ሚሊዮን በላይ በመሆኑ ማለት ነው። አራተኛ አባላቶቹ በኢኮኖሚ ወይም ኢኮኖሚ ሲባል በልብስ በምግብ እና በቤት ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ ላይ በትኩረት ይሰራል ድርጅታችን። ምክንያቱም ልጆቻችን እዚህ ያሉ በተለይ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሚማሩት ልጆች ለብዙ ችግር እየተጋለጡ በተለይ ለቤት ኪራይና ለሚመሳሰሉ ችግር እየተጋለጡ ስለሆነ ይሄ ችግር ከዚሁ ለመቅረፍ ድርጅታችን ቆርጦ የተነሳ መሆኑን እናሳውቃለን። በተጨማሪም ድርጅታችን በቅርብ በመሰረቱ የራሱን የሆነ ቢሮ በመኖሩ ስለዚህ አሁን የድርጅቱ ጉዳይ አንዳንድ ጉዳዮችን የምናወያይበት ቢሮ ያስፈልገናል። እሱንም ከግንዛቤና ከእቅድ አስገብተናል። በአጠቃላይ አካል ጉዳተኞች አካል ጉዳተኝነታቸው ሳይገድባቸው በሁሉም ነገር ላይ ከሌሎች ሰዎች ያልተናነሰ ሁማኔስ ሆው በመባል ስሎጋን እና የተለያዩ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማድረግ ላይ በትኩረት ይሰራል። Disability is not inability, even there is several obstacles in our world. So በዛሬው ቀን ድርጅታችን ቢያንስ ሁለት ዋና ነገር እንጠብቃለን ከዛሬ ማለት ነው። አንደኛ ዛሬ ቀን እንቁ ወርቅ የሆኑ ልጆቻችን የሚመረቁበት እንዲሁም ከነዚህ ልጆች ልምድ በመውሰድ ለወደፊት ምርቃቶቻቸው ሌሎቹ እንችላለን በሚል ስሜት ዝግጁ እንዲሆኑ የሚነሳሱበት ብለን እናምናለን። ሁለተኛ ምንም እንኳን በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያን አካል ጉዳተኞች ብዛት የሀገሪቱ ህዝብ 1/5 ወይም ቅድም እንዳልኳችሁ ከ26 ሚሊዮን በላይ ቢሆኑም ምንም እንኳን ውጤታማ የሆኑ አካል ጉዳተኞች ቢኖሩም እስካሁንም ግን ብዙ እንቅፋቶች አሉ እና እኛ እንቅፋት ምንፈራ ሳይሆን ለእንቅፋት ምንበረከክ ሳይሆን ችግር የሚያንበረከከን ሳይሆን ችግር ወደ ጎን በመተው ምንንቀሳቀስ ሰዎች ስለሆነ እንዲሁም ድምፃችን የሚፈለገውን ያክል ስላልተሰማ እና በዛሬው ቀን ደግሞ የሙስሊም አካል ጉዳተኞች ድምፅ በአደባባይ የሚወጣበት ቀን ይሆናል። እንዲሁም ተሰጥኦና የተለያዩ ችሎታቸው የሚገለጹ ይሆናል። የተከበራችሁ እንግዶቻችን እና እስካሁን የተጠቀሰው ነገር በመስራት ሰው በራሱ ራሱን ችሎ የማይቆም አካል በመሆኑ ሰው ለሰው አስፈላጊ በመሆኑ እኛ እያደረግነው ያለነው እንቅስቃሴ ላይ በተጨማሪ እናንተም ከጎናችሁ በመሆን እንድታግዙ
ስምና በድርጅታችን ስም ጠይቃችኋለሁ። ሰላም አለይኩም። wanni gaariin akkuma tasaatti dubbiin illee kan dubbadhaa jedhamee garuu waan jedhamu kana shari'aanis hunni kaa'ee jira. Dastaan akka dastatti akka abbaa langaatti osoo hin taane isaan yoo inni ta'e wallaa qaroobeeyyii Oromiyaatti itti aanaa dura ta'aadha. Akka abbaa langaatti kutaa magaalaa furiitti abbaa langaati. Akka miseensatti miseensuma qaroobeeyyii magaalaa kanaati. Garuu wanni qaroobummaa kun shari'aa irratti illee waan kaa'ee jechaadha. Qaroobeessi nama ijaan argine tokko daandii irratti kan tortorse yookiin daandii irraa burjaajessee kuffise yookiin akka kofoo akka ta'e yoo ta'e azaabni qabrii keessatti azaabni jira. Qabrii keessatti azaaba wanni namoonni gaafatamu keessa tokko nama ijaan hin argine nama qaroobeessi tokko karaa harkaa balleessee nama fincaanuun goggoffannee azaabni qabrii irratti jira. Namichi ijaan hin argine immoo nabii rabbi bira deemee nabiin sagantaa wayii qabanii fuula irraa gara goranii jennaan rabbi immoo suuratul abasaatti buuse. Isaan kan namicha san jibbaniiti miti sagantaan sun keessummoota waan qabaniif keessummoota saniif jedhanii jarjaranii jennaan suuratul abasa wallaa rabbi itti buuse jechaadha nabii rabbitti. Kanaaf uzriin immoo hin jiru jechaadha. Namichi ijaan hin argine ani masgida dhufuu hin danda'u ijaan hin argu akkam wayyaa jedhee nabii bira deemnaan deebi bakka manumatti salaatii jedhan achi booda waan inni itti dhufeennaan kottas deebi azaana dhageettan nan dhagaa erga dhageettee hin jiru uzriin jedhamee jechaadha. Kanaaf iddoo gaarii qabnaa jechaadha. Namni maal dubbatanitti fakkaata yoo ijaan hin argine yoo miila ta'e abaarree wayii maatiirraa akkasii maal ta'e waan jedhee dubbata kun uumama rabbi namatti kenne fatanaadha. Fatanaan immoo chaalenjii fudhachuun immoo dirqama jechaadha. Namni uummata Itoophiyaa miliyoona 120 keessaa miliyoona 27 gara 26 gurbaan dubbate kana keessaa miliyoona 5 ol warra ijaan hin argine jechaadha. Qaroobeeyyii kun istaatisiidha. Kan qoratamee ragaamee jechaadha. Kun hunduu abaarameeti kun ijji badee kun miilli cabee jechuuf miti. Namni as dhuftanirraa boruu keessaniif jechaadha. Boruu ani maaltu irratti qunnamuu danda'a. Ani amma dastaan nama waggaa 20 ol ta'ee nama kutaa 9 bara osoo barachaa jiru asliin kiyaan kaafira ture jechaadha. Islaama hin turreani kiristaana maatiin qabu kiristaanas munduu sallamanii nama alhamdulillah garuu guyyaa keessa ijji kan namatti. Namichi kun warra isaa hundaa inni islaama godhee akkas godhee rabbiin ija balleessee jedhanii dubbatanii yaadu. Rabbi immoo waadaa guddaa immoo jira kafaraa beekamee. Ija lamaan asitti fudhadhee achitti hin kaffalaaf jedhe. Maaliin kaffalaaf jedhe rabbi waadaan jannataan. Kan kun hunduu waan gaarii qabnaa jechaadha. Nu immoo warri ijaan hin argine immoo akka uffata adii nama uffata adii uffatee deemutti of ilaaluu qabna. Namni isaan qaroobeeyyii jedhee nama laala waan ta'eef yoo gaarii kenna hojjenne har'a namni afurii quraana waa haffase quraana haffasu jechuun waan dubbii amma nama quraana qoma isaa keessa jiru nama quraana qara'ee jiru nama muuziqaa isaa quraana haffasee jiru biyyeen hin nyaatu kun waadaadha. Biyyeen nama san hin nyaatu jedhameera. Kanas waadaadha. Quraana qara'uun immoo dubbii salphaa isinitti fakkaatina. Dubbii salphaa miti rabbi wajjin dubbachuu jechuudha. Dubbii rabbii fi nama quraana qara'u san gidduu jiru jechuudha. Kun akka salphatti waan laalamu miti. Quraana immoo namni ilmoo namaa dadhabee rabbi quraana maal irratti gaara irratti buusee jechuudha. Quraanni mataan isaatu saayintifikii saayinsiidha. Addunyaan waggaa 1,400 booda dhimma mirga horii, mirga sa'aa, mirga bosonaa maali bineensaa maal baasta. Quraana keessatti waggaa 1,400 dura barraa'ee lafa jira jechuudha. Mirgi horii akka kabajamu. Mirga namaayyuu miti, mirga loowwanii, mirga bineensota bineeldota biraa akka kabajamu quraana keenya keessatti jira jechuudha. Kuni waan carraa guddaadha. Quraana qara'anii quraana eebbifamu jechuun dubbii rabbi wajjin dubbatanii eebbifamu jechuudha. Nama rabbi waliin dubbate jechuun waan gaariidha jechuudha. Rabbi waliin oolmaan kenna nama waliin ibsa rabbi waliin jechuudha. Quraanaan waan salphaa miti. Kanaan eebbifamu immoo waan carraa gaariidha akkasitti fudhachuu qabdan. Kanaaf immoo walirraa fakkeenya fudhachuu qabnaadha. Ijoollee sana yoo dubbatan haadha namni 4 eebbifame boruu namni 40 50 100 akkasitti eebbifamuu qaba. Wanta akkasii immoo jabaachuu qabnaa jechuudha. As gallee immoo fakkeenyaaf amma quraanaan barumsa chaalenjii cima jira. Barumsa kaanitti wanni guutaman jiru, maateriyaaliin guutaman jiru jechuudha. Namni magaalaa sabbataatti dhuguma ijoolleen siree dubbatan, uummanni magaalaa sabbataa kun
karoora beeyyaas jiran kanaaf karoora beeyya kiristaanaas haa ta'u musliimaa haa ta'u abbaadha baay'ee gargaarameera ani guyyaa keessa biyya kana dhufe bara 1993 biyya kana dhufe jechaadha yeroo dhufe san nama tokko hin beeku magaala kanatti namni karoora beeyyaa akka abbaa ilmoo ofitti ilaala jechaadha ijoolleen nuti karoora beeyyiin immoo akkasitti of ilaallamuuf akkasii miti kan jedhuuf nullee of ilaaluu qabna nutis warri keenya hiriyoonni keenya quraanaa eebbifamanii gariin immoo maalirra ooluu nama 215 jira waldaa kana keessa namni 215 kuniyyuu ilaalcha tokko keessa jirramoo mana caatii hollamoo mana farshoo hollamoo dhuguma mana quraanaa hollamoo jedhamee ilaalamuu qaba uf ilaaluu qabna jechaadha amma akka aadaa ta'e nama harargee dhufe caatii maaf nyaattan jedhamu jedhe harargee dhattee atoo caatii nyaatin atuyyuu maqfamta garas caatii irratti dubbiin gaarii miti jecha nuti maaliif jiruun keenyaa chaalenjiidha ijaan argitu nama biyya argu qabu qixa dogorgomaa itti yaaduu hin dandeessu maaliif ijaan argu dhabuun waan tokko limiti nu godheera ummaa gurra keenya harka keenya miila keenya fayyadamne miti akka ijatti deemnu nuti iji kee amma karoora beeyyiin namni kun ija tokko qaba ija lama qaba nuti immoo ija afur qabna harki keenya ija keenya miilli keenya ija keenya gurri keenyas ija keenya laala kanaa immoo waan gaariitti fayyadamuu qabna waan gaariitti hiikuu qabna iddoo suusii adda addaa iddoo bu'aa adda addaa yoo namni tokko nu keessa amma mana caatiitti argame asuma keessa ofiin sheemus ba'an karoora beessa tokko kacaati bobaa jalatti qabatee deemuu argan hay isaan eeggadde eebbisuu keessa tokko becaati qabatee deemaa hin jedhu jechaadha isaan maqaa isaa Muhammad Dastaa Kabbadaa hin ta'in hin beekamne waan ta'eef nu hundinuu bakka tokkotti farajamnaa jechaadha kanaaf maal jechuu qabna of jijjiiruu qabna akka bakka nu eegan sanii eegamuu qabna sammuu keenya rabbi immoo waan gaarii buufameera sababaan jira jaaliin argine mindaan fudhatame mindaa sana jinaatu keessatti hin galfatu qodeetuma deemee gala ijoollee fitti harka duwwaa gala jechaadha kanaaf waa'ee karoora beeyyii seenaa islaama keessatti bakka guddaa jira waan ta'eef waan guddaa sana immoo nu cimsitee itti fufuu qabna keessummoota immoo kabajanii abbaa keenya ta'anii obboleessa keenya ta'anii as dhufanii nu gidduutti hojii isaanii dhiisanii asinitti argaman kabaja guddaan isaanii malee jechaadha Hamilton TV'n yeroo baay'ee alamganattis waa'ee karoora beeyyii asittis yeroo waa'ee rakkoon karoora beeyyii jiraates sagantaan jiraate dursee dhufee asitti waan hundaa waraabee uummataaf ni dabarsa waan ta'eef Hamilton TV's galatoofamuu qaba isaan ishee musbaan faas shiyaasiinis as jiru namoonni adda addaas namoonni hangafa keenya isaanii as jiru ana dirqamumaan na dubbista waan ta'eef ani dubbachuu anaaf hin manu ture erga dubbadhu naa jettaniin isin dubbadhe jechaadha erga dubbadhe amma dastaan akkanuma jaalalli kiyyas fuuldura jibbinsi kiyyas fuuldura ani kan chaalenjii qabsoofne amma dubbii keessan kana hiikuuf ishee musbaan faa yaayaan faa yeroo baay'ee rakkataa turaniira bakka amma nama 200 yaadina namni 50 fulfildi ta'ennaan namni 50 jechuun nama 5,000 itti ilaala jechaadha jabaachuu qabna warri as keessaa amma kun har'a ijoolleen nurratti yaalii ciccimaa godhaaru isaanii akkuma Nikuleer Bombii kun Ingiliffaan kun Amaariffaan kun Oromiffaan kun gaazexeessaa kun Zamzam baankii nama tokko as keessa farramsiisuun oolu jechaadha mallatteessifachuun oolu maaliif beeksisa ciccimaa hojjetaa ijoollee jechaadha kanaaf nuti immoo moodela ta'uu argamna jechaadha waan gaariin hin gammanna nuti bakka biraa oolurra bakka quraana itti eebbifamu bakka namni quraana qara'ee sagantaa quraana kanas ooluun waan guddaa bakka barakaa iddoo barakaa waan ta'eef nuti immoo akka jennu kanatti argamuu qabna waan sagantaa kanaaf jedhu waan ijoollee heeruufaa ijoollee as keessatti horii ciccibaa jiru bishaan faa maal faa gurguranii waan baay'ee gargaaranii sun baay'ee galata guddaa qabu ana ammoo erga dubbiftanii akka ijoolleetti waan jedhi jira saneen dubbadhu waldaa kanaaf akka kiisii keessa qarshii 10,000 isnee galcha jechaadha mindama irraa ta'e jechuudha waan biraan ligdiin biraan jiru maaliif jajjabeeffamuu qabaa jira namni as keessa dhufee illee amma cheekii 100,000 kennuulee hin dhabamu waa'ee zamzam baankiin zamzam jedhama warri zamzama leetira 5 kennemoo waan ta'u duubaan kennees hin beekamu warri zamzam yoo jiraattanii kanaaf akkana jajjabeeffamuu qabu jajjabeeffamuu qabdanii amma nama 40 deemamuu qaba kanaaf cimuu qabna jechuu barbaadeeti maaliif jiruun kenna jiruun isaa chaalenjiidha boollatti ka kufuu jira ka kufee baqaqu jira kan mana waan baay'ee jira amma fakkeenyaaf ijoollee qaban as keessa jiru fuudhuu heerumuun akka shari'aatti sunnaadha amma fuudhaaf heeruma dura maaltu tursaa jedhamus ilaalamuu qaba wallaaluu qabna fuudhaaf heeruma dura maaltu tursaa achiin dura qormaata maal qabna nuti amma fakkeenyaaf dubartiin tennee dhuftee biyyaa dhuftee asitti abbaan barattu asitti dhuftee abbaa tokkotti walii reemtee deette daawun rakkoon qabu achi isinis rakkoodha ilma guddisuun rakkoodha barumsis rakkoodha hundu rakkoodha rakkoo irratti rakkoon akka hin uumamne of eeggannumaan deemu gaafa gaame hunduu hin oolu sunnaa nabiyyi hayaa gochuun hin oolu heerumuunis hin oolu garuu hunduu yeroo isaatti akka isaatti yoo ta'e baay'ee gaarii ta'a jechaadha makka maaliif ani barsiisuuf takka jirti iskuulitti yeroo baradhu ijoolleen nuti ilmaan baranna takka deesseetti mucayyoon jechaadha anta innasu abraale lamatti jedhamu ሲወልዱና ሲያረግዙ ምን ታረጋለህ አንተ ነዱብስት ማጀቹዳ አከለመት ደስ ደሙ ደንዳኒ አከለመት የርሙ ደንዳኒ
garuu akkama isii akkamitti adda ta'e jedhee dubbadha. Maaf jechuun ni barbaade wanni keenya yeroo hunda adda ta'a jechuudha. Namni walitti dabalee walitti makee walitti cafaqee kaasa waan ta'eef nuti immoo akka nama qamisii adii, surree adii, suufii adii uffannetti of ilaaluu qabna. Suufii adii kana ruqqeen tokko yoo tuqe bakka Yesuus mul'ata, mallattoon Yesuus irraa argama waan ta'eef mallattoon akkasii akka nurratti hin argamne. Iddoon taane akka nulle bakka masgiida kana dhufuun ani yeroo as baay'aftanii as keessa dhuftan baay'ee namatti tola. Namni immoo rabbii jedhee baay'ee dhoksaadhaan sadaqatu sirrii godhee waan baay'ee kan gargaaraa nulle jira. Namoonni ciccimoon jijjiiru. Waldaan keenya sanis amma waldaa duraan ture irra sammas dabalataan ciccimaara. Wal qoodin immoo isla yoo qaraatan ani islaamummaan addaan hin bayinaa addaan hin deeminaa islaamummaan guutamaa islaama osoo hin ta'in hin du'inaa islaama ta'in hin du'inaa jedhamu islaama ta'uuf immoo waan baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Addaan ba'uus hin qabnu waldaa duraan keessa chaalenjii jiru soo jiraatu ofitti qabu hiriyoota keenya walitti qabu hin amannee amma wal jaalatanitti hin amannee yoo wal jaalatan malee hin jiru akka islaamatti illee dirqama jaalallee jechuudha. Akka islaamni obboleessa tokko akka jasada tokkotti ilaalamu biyya kanaa dhuftee biyya sana dhuftee hin jiru jechuudha. Akkasitti wal ilaala wal jabaadhaa. Kanaaf walaloon akkuma jirutti ta'e jechuudha. Sagalee bareedaa isaaniitiin Sheekh Musbaan wanni dubbatan jira Amaarinyaan maayaqsau ያለ አይመስለኝም ማን ኦሮምኛም ማያቅሰው ማይሰማ ሰው በቃ በትንሹ ያልኩት ነገር እኔ አጋጣሚ ድንገተኛ ነው የጋበዙን መጥቻለሁ። ስለመጣሁ ደግሞ ደስታ ነው ክዬ ነው አካባቢ ግም ስለሆንኩ ምንም ስለሆንኩ ሰው ወንድማቸው ስለሆንኩ አባታቸው ብለውኛል። ፈጣሪ አላህ ያክብራቸው አክብረውኛል። እኔም አከብራቸዋለሁ። ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ ቦታ ነው። የቁርአንን መቅራት ቁርአን ንግግር ማለት አላህና በሰውየው መካከል ያለ ንግግር ማለት ነው። ቁርአን የቀረሰው ቁርአንን ያፈሰ ሰው እንግዲህ አፈር እንደማይበላው የታወቀ የተነገረ ነገር ነው። በቁርአንም በእስልምና ሃይማኖትም አይነ ስውራን ትልቅ ቦታ አለን፣ ትልቅ ቦታ አለን። የአላህ ነብይ ላይ ሱረቱል አበሳ ወርዷል። የቀብር ውስጥ እሳት ሽንታቸውን ያላደራረቁ ለዛውም አንድን አይነ ስውር መንገድ ላይ ያደናበረ ግራ ያጋባ ሰው የቀብር እሳት ሁሉ እንዳለበት አስተምረዋል። የእስልምና አስተማሪዎች ነግረውናል። ስለዚህ በሃይማኖቱ ትልቅ ቦታ ነው ያለን። ቅድም 26 ሚሊዮን ሰው አለ በኢትዮጵያ ውስጥ አካል ጉዳተኛ ብለዋል። ከ5 ሚሊዮን ሰው በላይ ግን አይነ ስውር ነው። አይነ ስውርነትን ማንም ፈልጎ አይነ ስውር ሆኖ የተወለደ የለም። አላህ ያመጣው ነገር ነው። ደግሞ አላህ ደግሞ ቃል ገብቶልናል። ሁለት አይኑ ነው የወሰድኩበትን እከፍለዋለሁ በጀነት ስለተባለ ምንም እዚህ ዘላለማዊ ኑሮ ስለሌለ ያ ትልቁን ጀነት እያሰብን እዚህ ጋር ያለውን ቻሌንጅ ደግሞ ተቋቁመን መበርታት አለብን። ትልቅ ቦታ መድረስ አለብን። እንግዶቻችን ደግሞ እኛን አክብረው ፕሮግራሙንም ትልቅ ቦታ ሰጥተው እዚህ የተገኙ እነ ሼህ ሙስባ፣ እነ ሼህ ሙሳ፣ እነ ሀምልተን ቲቪ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። እኔ ታላቅ ብሎ ጋብዘውኛል። እኔ ደግሞ ወደ ታላቅ መጋባዝ ግዴታዬ ነው። እነ ሼህ ሙስባ እዚህ መጥተው አንዳንድ ነገሮችን ይነግሩንና ቅድም የቀረበው የግጥሙንም ጉዳይ የማሳመሩን ጉዳይ የተመረቁ ሴቶችም ደግሞ ተደብቀው ውስጥ የመረቋ ድምጻቸውን ያሰሙን ደስ ይለናል። አመሰግናለሁ። ብስሚላሂ ረህማኒ ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አሽረፊል ሙርሰሊን ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወአስሐቢሂ ወመን ተቢዐሁም ቢኢሕሳን ኢላ የውሚዲን። አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ፋሩቅ ረቢ guyyaa har'aa guyyaa gammachuudha. Guyyaa obbolaan keenya qur'aana fixanii ittiin gammadan kan ittiin nu ga'e jechaadha. Guyyaan har'aadhaa guyyaa addaati. Namni waan adda addaa baratee waan adda addaatiin leenjihee waan addaatiin bahee eebbifamee gammada. Irra caalaa namni ittiin eebbifamee ittiin baratee sagantaan qophaa'uu fi ga'uudha kana jechaadha. Qur'aana jechaadha. Maaliif Rasuula sallallahu alaihi wasallam خيركم من تعلم القرآن وعلمه جله. كان إن شاء الله سجنتات سيمان برتي أكون بكم ويا هرادا نتستر قبل جرا كبجماعة بوليس كينيا وبرستا جكابي أكسما أستاذ شيخ ياسين إمام السيدة نور سلام أكسم إمام السيدة نور سلام إفتاعي كينيا بكما شيخ عبد السلام Horii majlisaa kutaa magaalaa Sabbataa hawaasni keenya warreen asitti argamtan kanuma wal qabatee jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mana barumsaa addaa hundeessee uummata keenya warra qaroo dhabeeyyiidhaaf akka haala mijeessee asitti baratanuu fi uummanni kutaa magaalaa Sabbataadhaa musliimis warreen amantoota adda addaadhaan obbolaa keenya kana kunuunsanii asitti magaalaa kana keessatti rakkina garaa hordofaa kan turani akkasuma keessatti immoo uummata keenya muslimaa shabaabota keenyaa fi warreen dubbaadhaa warreen musliimii salaam bifa addaatiin
haala mijeessee fi asitti akka jarri baratan akka jarri wal barsiisan gizee jarri salaata dhufan haala mijeessaa fi kan turee fi guyyaa irraas immoo sagantaa kana abbummaadhaan qabatee boota mijeessee fi kan qopheesse kanaaf galata guddaa mana maree kutaa magaalaa Sabbataa bakka bu'uudhaan galatoomaa jazaakumullahu khayran isinii jechuun barbaada jechaadha. Haqiiqatan uummanni qaroo dhabeeyyiin kuni wallahi waan baay'ee irraa dubbachuudhaaf Sheekh Abdulsalaamis waan jedhamuu fi Sheekh Yaasinis hin jiru, Sheekh Muusaanis hin jiru. Waan baay'ee irraa dubbachuun jaraaf saatii gaggabaabsinee kennina. Nuti wanni isinii jechuu barbaannu qaroo dhabeeyyii jechuun aybeesneetii wannis miti. Qaroo dhabeeyyii kan jedhe Rabbiin aybeessee jiru warra qalbii jige malee warra qaroo dhabeeyyii kan ijaan laalu kana miti jechaadha. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور كرب الجلال. أمني قرر أقول أمنتي إسلام ما برجوران من دانجس. قرآن غافلوا إقرأ غافل جلو أتكروا أبدا أتكروا هنكبدين جنجا أتكروا ميل أمارا كروا ميل أمامتين جنجا. كان بمسرتي بباتني بفكرة القرآن قرأتني أتتوب بونكي سنقولي ديركما سنرجو رجالا. مبارستا واحد يسارا القرآن روان باي تكبر بتجريتها وان لم يرسني ليلهم كم كان أرسل القرآن برتني ديني كيسن برتني بكوان أفتني بآخرة كيسن يفقب سوني قرآن قدرا كان رتي جبارتني بريتني كان جالا كان درا جالا والجبستني رتو بوكيسن دركم أجالا أمتى الإسلام نام تقرر دركمتين نام تقرر دركمتين ودي الجال وان ديني في برجون وان التين عبادة وفضلا وان التين صلاة وان التين صوما قرآن حفظون كل ما بدأ لجتان كان رتي موباتني حالا كان رتي أرقمون كيسا باي سانو قمتي سيجرا وان التين سنة وان قرآن جلتان يوزبنا صحابة فرانيس عبد الله بن مكتوم بتنغافا حديثا مسجبتني جدي قتادات جرا أبان أبو بكري أبو بحافات جرا ورقرون أبي جتان أصدقني وجدني ابن حجر الاسقلاني جرا علماء قدان يرون مكين كان كيسد كانوا تقامني اجان ارجد خيرون مالا فتوى جرادا بيكون سجرا الدنيا بها لتا كعبا كبول جري كاكا عبد الله بن باز رحمه الله عبد الله بن علي الشيخ كوغادر بدون كان مفتيا سعوديه جان كل علماء قدان جرادا ورقرون ابيجيدا قرون ابو مان جرادا ديني के सब तो कुफात है इसे जब मुझे समझ आया दुनिया रत्ती ऑफ डोर हम लोग इसमें क्या तना है करोड़ बेनियां दीन रास बारूसर राइस बहुत तो कोई नहीं दुनिया का नंबर के बड़े अगर हमारे काम में अमूली दुनिया के काम में अमूली चीजें दुनिया आखिरत काम में अमूला आखिरा फिर अबूला दीन फिर अबूला तना है वो मिस नहीं जो बर्बाद नो तक कम नंबरे इमोर होता मगाला सब बताते इंशाअल्लाह सगंतान कुर्सिला खाने चाला बुद्धते कामात दद्दा कावमोतुमा सहमते खंबराती वजिंगी तुम्हें खाने चाला उम्मीद के युक्ता मगाला थे कावमोतुमा ले गलत है फकरे फुदरतुल्ले तलो तको हुफले इंशाअल्लाह अक्कल फकी तवाजिना इंशाअल्लाह गरफ फुदरा सगंता बल्ला सी वजी सुजने वान गारे तो को जन्ने जन्ने अर्ज बुद्धा करना अकु मसलू बेतन एक गरम मरे दिपो इस्लाम कुता मगाला सब बता ने बाजी सद्देश में मगर बाती सरगफा कैसे जगह बात में तो रोजी तो बने हरामती वाई करोना दही का लाचिन्ने वाई काम में तो कुता मगाला के न्याला चिन्ने वाम बायर सजवात हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजानास हम तो को इस जियारे जरार की तनी ने ये चारा ए अरफा दे गद्दान हम तो को सोचिया मदद दे सचोने बरोबर के जैसे वजह दे मुड़ा वाम को मा इस लाले जगह असदी दिब्बेसा वर्तंती सगलतमे सगले वरक्का संगोर में होयचा मूली 32 नंबर जस्तम को इसलिए kana jejjeresine ummanni dira kuta magala keessa jira korona gayyin kuni masjidun kuta magala sabbata keessa guutuu sala gara fuulduraatti a'imman hufazani masjid musallati san bakka biraatti dhufu qabdos jirtanu jecha qabdos nas keessa jirtanu gosina bulisa keenya amma qur'aana iftitahni badasoni jiru masjid kuta magala sabbata keessa inshallah gara fuulduraatti وقارفوا مياك سينما شر نماذج مسلم والسلام عليكم استولاد ذكرنا الجبارتني إن شاء الله وجودش مريض سكون هاي الجار أنا في الجبارتني حكومة سنجبستني والقول إفتني ديني والبرسيفتني بكن تاي ترجموا إفتني حال غاريدان
والكبتين ديمتن أمني كينيا كان يسير غرغارة كله يجوا نتيس بكمل يجوا كنا أما جرود غاف سرّا خالص هم دندني اسمه من جريجة كنا إن شاء الله غرف دراتي كان جال إجارمتني وقان اللي برتني تجويدانس أحكامانس وهودان فكينيا كسيداتنا كفتا مقالة شغرتي نتسرتي الجنة اسمه غرغارتني بكديري بكدعوة بكرموتات أرقمتني إن شاء الله كجبارتني اسمه جدا كسمون وان باجنا نجرو شيخ موسى مدي قال ما يرد हमारे पर वर्षे योकान में शेख अब्दुल सलाम असदरो शेख अब्दुल सलाम शेख यासिन सगंता दबरसनी घर सगंता के सही होगी साथ तुम्हारा गवाह से याम कल इंशाल्लाह शेख अब्दुल सलामी जमोना कहानी इस जियारो फनी सिंबरसिसा थोड़ी दावास में बड़ा थोड़ी अम्मस लोग पाकिस्तान में मजरन मुर्ते सारा उम्मत चिरत ले रगा के सनसनी बहुड़ा उम्मत कना يقول لك أبينا كسيرة دين رتكس جبات هنجر الجلين اسمه وان تقدر صلاة أصلي جديد ترجمه شيخ أبو سلامة كنبار الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتم مجاك السني مجاسين السني بقوم الدنيا Quran Rabbi sababeeffachuudhaan sagantaan akkasii qophaa'uun isaa keessattuu isiniin baay'ee waan nama gammachiisu bakka gammaddanii Allahin barachee namatti tola. Rabbiin uummata garii waan hunda guutee itti kennee kaa'eeti haqqi irraa immoo isa jaamse jechuudha. Haqqi isaan dhowwe. Kanaafuu Rabbiin Quraana keessatti akka jedhu فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. دبر دبين جده لا تعمل الأبصار إجي يكان قرون هندام تويشين إنجام توجد ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قلبي إسي صدري كيسا يرتسنتو حقي را حقي وبچور را جامتي كنافو علمنا ما يو وان كنميف سنان يو فيدمه حمن كنمين سنرتمو يو صبره ربي كرمو فدا كمو دانس ربي نمفتنا دو دانس نمفتنا ورموسي ربي ابتلاعي نسا دوتو قفالت إذا كان وأنه نقوزي تكنيتي اتين شكرتمو مو اتين معسيا حجتا جداد سكاني مو دوتا كيتي إنوسيتمو مو أكمي أوصل أبدوان برا حجتا جدي ربي نمفتنا كنافو قرآن كيسة ربي ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون خير دانيس شر دانيس سينفتانون كنيوانا همتي دبي كيساني سيكرو مكيتي كلامه حديثتكو يون سنين كاسي ورجه سينغم مجسنا تفكار رب سبحانه وتعالى حديث القرآن لك يدو ما ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر قربتشكو حبيبة وان إني جانتو لما إسفت ليس قرماته قرماته سنرات يوبس عودته الجنة جنة الإساف بكبوسا جن ولما إسدوتو دان ولما إساف كنو إسودان إسا قرماته يو إني وان أو مسنرات أوبس عودته الجنة بكساسا جنة بوسا في جن مال إني جنة حبيبتين سوني إجابة مالي جدا ولا مونا كافي سرنجيتو كنافو إني أبا واما قبل فتاة ملزان بكمالا إني إذا كبوس إني كبوس إني كبو مالي تيوجتا جرتا حكي تين أرقا جرتا حكي تين كراو جرتا قرآن تين كراو جرتا جلنا فتاة إني أمو إن كان منيف أكم أوسا جرتا وان سي كن مي قامولي برا إسكاني فيلمتدي حقيتي براتو جرتا اتينو بتو جرتا يدبه فتانمون وان قم دسنرتمون أوسو جرتا جلمون وان هنفني كنافو إسن براتو تقفال متي قرآن ورقارو قفال متي أكما نسل ولين دبرسي أكما نسل يقولوا إسن ور أمت كرايزو لغاك بچو داف إسن را قرآن تري أنمتنو مال نورا قرات ونجتن وقالوا ورينا بيكتن أهل نكون أهل نسلا قريسون نافنقل لتوتشي
إنها لا تعمل أبصار كجد سنجون وقال سنرجع أكا نمني يولي قرون أبي إذا حكي وبتو إن جداي يولي إذا وانا ونيتي أرجن وايتي هو قلبي داهي إذا إجي أكنو ما نمرت اسمه وام بايدوه نمني قا يوربين هداية نساء مرتاته يوربين هداية مرتسفي إذا ني حكيني نمني قلبي تواه بتملي وأرجود علي متيجوز من رارجين جريتو كنافو بريتشات ربي كيس شكرا أومسانيس ججبانا قرآن كيسانيس اتفوفا أما اللي دابتنا أكو مسألة سنيف فما تري شيخني شيخ مصباح والدو نماذج هدو سني قاسني جدا عبد الله بن أم مكتوم نبي ربي عليه الصلاة والسلام استخلفه في المدينة أكثر من مرة جدا يروتو كول يرو هدو يروباي عبد الله بن أم مكتوم بكبو سني جدا bakka sadi imam majjatammo salaachisu yettammo ummata bulchu yettumo waliin turratti isa nabi rabbi alayhi wasallam isa bakka busani ogga gara bara deeman isa bakka busa deema turan kanafu ittigafatamumman kan nama kennamu wa argu qofaani miti wannan wa wabatoodhaan inni hubataan waa beekaa namni hedduu usuma argu jaamaa barra kanaaf rabbi maal jedhe quraana keessatti dhifamana godaa jirtuuti waan hin dhugan haqqii yoo dubbatan malee ta'uu كنافو وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وفي آية وكأي ما جدا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إني سمي أرجو إني رجي أرجو إني قارة تبقى أرجو إني أمم وأربين أمي كان هم أرجو خالقي كان أرجع خالق والله man godhanii waan itti argisiisan waan hubachuu dhabe isin harkaan tuttuqxanii waan osoo waan min ajaa'ib isin jaalala kan beektan jaalala isa dhugaati isa ummanni fakkeessan hin beektan ummanni tottolfatee uffatee tottolchee waa jedhu san hin beektan jaalala isa dhugaati oggaa isin waan hubattan isa dhugaa hubattan harkaan tuttuqxanii isa inni fakkeessi si bira dhabu san hin beektan isin mujaamalaa san hin beektan jireenya haqiiqaa jechuun beekumsaan jiraachuu jechuun isin bira jirti jechuudha. Fakkeessuun sun isin bira jirti jechuudha agartanii. Kanaafuu kun jireenya haqiiqaa rabbiin biratti illee al-imaanu bil khayr. Waa osoo hin argin waa amanu. Osoo arguu kan inni hedduutu jira. Osoo arguu kan inni hedduutu jira waan ta'eef. Kanaafuu kana ilaaltanii fadilaa keessan kana sirriitti hubattanii waan isiniif kenname sanaan immoo nagahaan hojiirra hojjetanii quraana qara'uudhaan, haffazuudhaan, ilmi itti dabaluudhaan mallee waan garaa irratti hirmaatuudhaan barachee wallahi waan nama gammachiisu waldaa keessatti illee jajjabaatee ijoollee isii kaanis warra haftees warra ala jirus warra gibbii jirus hundumaan walii galteedhaan waa walii gochuudhaan walii mari'achuudhaan akkasitti akka deemtan erga kiyyan isiniif dabarsuu barbaada. አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ ወንድሞች አብሬያቸው ስለቆየሁኝ ከ3 ደቂቃ በላይ አልወስድም በዚህ ጉዳይ ላይ አብሬያቸው የቆየኋቸው ደረሶች ስለነበሩ ዛሬ ጥሪ ሲያቀርቡ በቀደም ዕለት ጥሪ ሲደርሰኝ እኔ የነሱን ጉዳይ ሌላ ጉዳይ ትቼ መጣሁ እነሱ ማለት ነው። በጣም አጂብ የሆነ ነገር እነሱን ከመቅራት ይልቅ ከነሱ የቀራሁት ነገር ነው የሚበልጠው። ምንድነው ካላችሁ እሱ አንድ ቁርአን አንቀጽ አለ። እሱ ምንድነው የሚለው አይን እኮ አትታወርም የሚታወረው ልብ ነው ይላል። ሰዎች ምን ማለት ነበር ደጋግሜ ይሄንን ቁርአን አንቀጽ እነሱ ናቸው ከነሱ ጋር ሀያትን እስከማሳለፍ ድረስ አልገባኝም ነበር። ለካ ሰው የሚያይበት አይኑ ካልተረዳበት አይን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቀጥታ ሐቅን ለመረዳት ዳሰው ነካክተው ድምፅ ሰምተው እውነታን ውዴታንም በውስጣቸው ሰለውት ካልሆነ በስተቀር ሰው በሚናገረው ነገር ሰዎች በሚሆኑት ነገር በሚለብሱትና በሚያሳዩቸው ነገር አይደለም። ሐቂቃውን እውነታውን የሚኖሩና በትክክል ዕውቀት ለማለትና የሆነ ነገር ባለበት ለመረዳት የሚሞክሩት የእውነተኛ ሀያት ያለው እነሱ ጋር የመሆኑን ያን የተረዳሁኝ ማለት። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ታዲያ የእነዚህን ሰዎች ከማንኛውም ነገር ጋር አያይዘው ሲያነጻጽር ነብዩ አለይሂ ሰላም የተናገሩትን ሐዲስ አንዘልኩልስ ማስታወስ አለበት። እነዚህ ሰዎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቁሉ አንድ ባሪያዬ ሁለት ወዳጆችን ወስጀበት የሚወዳቸውን ነገር ወስጀበት ከታገሰ ليس له جزاء الا الجنه ያ ሰው አወጣሁ ጀነትን ተካለታለሁ ማለት ተናግረዋልና ሁላችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱ ሰጥቶ እነሱ እንደፈተናቸው ሁሉ ለኛ ደግሞ ሰጥቶ እየፈተነን መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ዱንያ ላይ የማይፈተን አንድ ሰው የለም። ሁሉም
ፈተና ላይ ነው ያለው ፈተና ላይ ነው የሌለውም ፈተና ላይ ባለሙሉ አካልም ፈተና ላይ ነው አካል ጉዳተኛው ፈተና ላይ ባለሙሉ አካል በተሰጠ አካል የሰራህበት አይደለም አላህን እያመሰገንክ ነው አይደለም ተብሎ እየተፈተነ የተነሳው ደግሞ እየታገስክ ነው አይደለም ተብሎ እየተፈተነ ነው ስለዚህ አላህ ፈተናቸው ማየት ከለከላቸው የሚባል ነገር እዚህ ቦታ ላይ ሰራ እኔም ሰርተው አላህ እየፈተነኝ ነው ልክ ሌላው ገንዘብም እንደዚሁ ነው ስልጣንም እንደዚሁ ነው አቅምም እንደዚሁ ነው እውቀትም እንደዚሁ ነው ጃሂልና አዋቂ ግልጽ ነው አይደለም ያንኛው ምንድነው የሰራበት ያለው አዋቂው በእውቀቱ ነው የሰራበት ይሄንኛው ሰው ምን እያደረገ ያለው ባለሀብቱ በሀብቱ ዳህው ምን እያደረገ ነው የሰበረ ነው ዳህው የታገሰ ነው ባለሀብቱ ደግሞ አላህን እያመሰገነ ነው ሁሉ ፈተና ላይ ያለው እንጂ እነዚህ አካል ጉዳተኛ ፈተና ላይ ነው እኛማ አላህ ፈተና ወደናል የሚባል ነገር የለም እሱ ይታየው ነገ አላህ ሲቀርብ ብቻ ነው አላህ ይሁን የሁሉም ነገር ማሳረጋ ሲናገር ማምቂያ ነው የሚሆነው ان اكرمكم عند الله اتقاكم خلاص ሰዎች የሚለኩት ሰዎች ደረጃውን ማወቅ ከፈለገ ክብሩን ማወቅ ከፈለገ ማንነቱን ማወቅ ከፈለገ በውስጡ ያለው ተቅዋን ብቻ መልኩን አይደለም ቁመናውን አይደለም ማየት መቻሉ ማየት የተሳነው መሆኑን አይደለም ይሄ መልኩ ከለሩን አይደለም ተጋቢነቱን ብልጥነቱን ብልህነቱን ሳይሆን እንደው በውስጡ ያለው ተቅዋላህ عز وجل አላህን መፍራትና ነብዩን መከተል ብቻ እዛው ውስጥ ራሱ መፈለግ ያለበትና ትልቁ ነገር አላህ ዘንድ ክብር የሚገኝበት ሰው إذا خلقناكم من ذكر وأنثى إلينا نقطر إلى የሚናገረው ክብር የሚገኘው በተቅዋ ነው ለሁላችን ተቅዋ ሰጥቶ ሁላችንም በተፈተነበት ፈተና አልፈን የወደ ደስታ ያወራ ወደ ቁርአን ጉፍተን በገመተን ኮንግራጅሌ ተስፋ አብዳ ወደ መጅሊስኒ ታጋላቲሲ ወደ ያስጀ ወደ ወንዳ ወደ በብለዳበት ሰቦኒስታን ለማለቴ እንዲገሰኑ جزاكم الله خيرا والبلدابቸው ዳነከስቶች ጩራዶ ለከተጀበሱ ከሰይ والله برجمي وان يرتي غلطه قبدلي كنا مربي اغلطه فتو من داك سنقول سلبي دمكنو ولي قرات القران كسن كم بركه كان ايمان لبس متاجو واخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته